Ljudi iz celog sveta prolaze kroz iste životne faze. Naravno, najpre se rode, zatim nauče da hodaju, da govore, idu u škole, da bi zatim zarađivali za život. Trudimo se da budemo što bolji kao pojedinci, kao zajednice i kao nacije. Pokušavamo da unapredimo naše živote i živote onih o kojima brinemo i koje volimo. Nažalost, to nije uvek dovoljno. Najčešće se svi, bez obzira na boju kože, nacionalnu pripadnost, veroispovest, obrazovanje, inteligenciju ili društveno i ekonomsko poreklo, najviše plaše rata. Međutim, ako bolje pogledamo, vidjet ćemo da postoje druge jednako zastrašujuće pretnje, kao što su glad, bolest, klimatske promene, prirodne katastrofe. Povrh toga, ljudima prete siromaštvo, nasilje, ekonomski i finansijski sunovrati, a ponekad i terorizam. Koncept ljudske sigurnosti uviđa da se ljudi osjećaju nesigurno iz mnogo razloga, na primer ekonomskih, nesigurnost u hranu koju jedemo, briga o zdravlju, problemi vezani za životnu sredinu, zatim lična nesigurnost, nesigurnost zajednice, politička nesigurnost. Sad, sve ove pretnje su međusobno povezane i mogu dovesti do domino efekta. Na primer, rat vodi ka siromaštvu, koji opet može dovesti do gubitka osnovnih resursa, a sve to zajedno dovodi do izbijanja epidemija zaraznih bolesti. Kada je ovo u pitanju, nacionalne granice ne postoje. Sukob ili poplava u jednoj zemlji lako mogu da se prošire na drugu, time utičući na regionalnu, možda čak i na međunarodnu sigurnost. Na primer, u zemlji koju su pogodile poplave, vojna podrška je itekako od pomoći, ali bi finansijska pomoć mogla da učini čuda. Bolje sprečiti nego lečiti je u potpunosti tačna poslovica, jer je prevencija zaista naše najjače sredstvo. Svako želi da zaštiti svoj život i svoje blagostanje. Koncept ljudske sigurnosti nas uči kako da radimo na prevenciji i u datom trenutku okrenemo stvari u našu korist. Unapređenjem pojedinačnih života činimo naše zajednice jačim. Kako zajednice budu jačale, veća je verovatnoća da će se vlade uspešno pozabaviti nesigurnostima, što će uvećati njihovu sposobnost da sarađuju i izvan nacionalnih granica i poboljšaju situaciju na globalnom nivou. Koncept ljudske sigurnosti je pravi primer izreke radi lokalno, misli globalno, ili ti ako život pojedinca bude sigurniji i bolji, i nacije će postajati sve jače i jače.